Shalom, mejuah-juah kita kerina. Senina ras turang, beraturah keriahan ras kemalaman ate, ibas perjupanta i acara pepalem pusuh, silit ibas kanal YouTube YKB GKI TV. Renungan ta wari enda ibuat ibas surat wasiat, sir judul jadi pasu-pasu. Erpalasken sada Petrus telu menakan ayat 8:10-2. Si jadi palas perenungan man banta ibuat ibas ayat siwah nina bagenda. Olah balas perbahanan si jahat alu si jahat. Entah sumpah alu sumpah, tapi balaslah alu pasu-pasu. Sebab pasu-pasu me si ipadankan di bata, ibri kenaman bandu asum kam idilona. Senina ras turang sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Sinen rasi oge postingan i media sosial, entah ibas Facebook, Instagram, bagepe rasi depana, enggo menjadi sada rutinitas harian man enterem jelma ibas paksa gundari enda. La banci sisilahkan. Mawan lit postingan si isina numpaki kalak si deban. Janah landekah kenca si ibalas ka alu numpahi ka. Sirwahanca komentar sila mejile, bagepe kata-kata sila mehuli ndarat. Singoge entah pesindedah mereken respons alu kata-kata sila menghuli. Ilit ibas kata-kata numpah-numpah. Sir bahan cara sakitna ukur. Lit kecenderungan reh lalana follower reh lalana ka komentar. Ras jawaban tapi respons si negatif. Si turah erbahan jalanai banci ibendung. Jadi sini naras turang kata di bata wari eda ngingetkan kita segala ulah kita erbalas, ulah erbalas kejahatan alu kejahatan, entah pesumpah alu sumpah, tapi balaslah alu pasu-pasu. Umumna karena erbalas bancilah terbendung. Erdandankan lid kala la i akapna puas adilah ia erbalas. Tapi selaku kita kala Kristen, kita idilu segelah banci meneladani Tuhan Yesus. Sila pernah erbalas nang dangi kala sirbahan jahat manbana. Tetapi Yesus merikan pengalami dosa man kala sirbahan jahat enda me si arus ilakukan. La erbahan pembalasan, tapi merikan pasu-pasu. Sabab i pasu-pasu mekala si mereken pasu-pasu mankala si deban. Senina ras turang. Mari siban perbedaan. Alu kita lang ikuti dalam doni. Sikin erbahan pembalasan. Tapi erbalas alu perbahanan si jahat alu si jahat. Alu mereken sumpah alu sumpah. Naling-naling alu naling-naling. Kita saksi Kristus. Ulah kita balas. Tapi mari si berikanlah pasu-pasu. Mankala sirbahan jahat man bantang. Enda me singena ati Kristus. Rasi iarap kena gelah silakukan.
senina rasturang si kelengi Tuhan Yesus. Bagenda me kata dibata si sekman banta ibas wari enda. Jumpakah kita ibas episode berikutnya. Janah mindu kami ulah kita lupa guna nge-like, subscribe. Janah si bagikan pe man teman ta si deban. Bujur ras menjua-jua Tuhan masuk-masuk kita kerina. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.